tulisome aho twasomye mu gatondo wa Efeso. Mahali tulisoma asubuhi wa Efeso. Ndangiza ijambo nari mfite mu gatondo. Nimalize neno nilikuwa nalo. Senge ndumva tugomba gusenga. Tuombe alafu najihisi kuendelea kuomba. Imana iratwumva. Mungu atatusikiza. Kubera ko dukoze ivyo ubushake bwawe. Kwa sababu tumetenda mapenzi yake. Gice cha mbere murongo wa 3. Ni sura ya kwanza mstari wake wa 3. Aba Efeso. Wa Efeso. Biblia iravuze ngo, Biblia inasema ya kwamba Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo nase ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, kuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere y'Imana. Amen. 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 Uko yadutoranije kera, akituchagua zamani, yadutoranirije kera muri Kristo, ametuchagua ndani ya Kristo zamani kugira ngo tubabera, ili tuwe watakatifu, ngo tutariho umugayo imbere y'Imana, kama sisi tumeendelea kuwa watakatifu mbele zake. Ko yagambiriye kera kubw'urukundo rwa, kwa sababu ya lengo lake la upendo, ko tuba abana b'Imana, ko duhinduka abana b'Imana, kwa kubadilika wana wake Mungu, tubiyeshejwe na Yesu Kristo, kupitia njia ya Yesu Kristo, ubwineza y'ubushake bwayo, kwa sababu ya neema ya mapenzi yake, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero, ili neema yake iliyo juu ushimwe tuipate ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo. Amen. ile ametupea ndani ya mpendo wake. Amen. Turangirize mwitangiriro ibice 22 umurongo wa 18. Tumalizie 22 na mstari wake wa 18. 15. Avuga magambo make, tutaongea maneno machache ubere impamvu z'umwana, kwa sababu ya muda. Maze malaika w'Uwiteka arongera ahamagara Abrahamu ari mu ijuru, aramubwira ati, ndarahiye niko Uwiteka avuga, ubwo ugejeje utyo tunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugugwiza nzakugwiza, urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo. Amen. Amen. Reka ngere ku murongo wa 18. Kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha kuko wanyumviye. Amen. Amen. Nakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Reka ngo nganire kuri aya magambo. Wacha niongee maneno haya. Niyo twaganiriye mu gatondo. Ndio tuliongea asubuhi. Gatondo twaganiriye aya magambo. Asubuhi tuliongea maneno haya. Uyu mwaka twebwe muri Church of Christ, mwaka hii sisi katika kanisa la Kristo, twawise ngo n'umwaka w'imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu. Tuliita mwaka hii ni mwaka wa baraka ambazo zinapatikana katika ndani ya Kristo. N'umwaka wo kwakira imigisha yose ibonerwa mu gakiza. Ni mwaka wa kupokea baraka zote zilimo ndani ya wokovu. Ubu turi muri declaration. Hivi tunaitisha baraka, imbaraga imigisha ibonerwa muri Kristo Yesu, yani ya baraka zinazopatikana ndani ya wokovu. Imigisha yose, baraka zilizo zote yo mwisi, ndani ya dunia niyo mwijuru, hata ya mbinguni, Imana yarayifashe, Mungu alichukua ayishyira muri Kristo Yesu, akaiweka ndani ya Kristo Yesu. Biblia niko yatubwiye. Biblia ndio ilisema. Paulo niko yabwiye Abaefeso. Paulo ndiye aliambia Waefeso. Arababwira ngo izo bimaze gusohora, akaambia haya alipotimia, Imana ngo ifata izo mwisi, Mungu akachukua ya dunia na ya mbinguni, ibiteranyiriza muri Kristo, akachanga ndani ya Kristo. Imigisha yo mwijuru, baraka zilizo za mbinguni, iri muri Kristo Yesu, imo ndani ya Kristo Yesu. Imigisha yo mwisi, baraka zilizo za dunia, iri muri Kristo Yesu, imo ndani ya Kristo Yesu. Imana ngo imariterura Kristo, Mungu akambeba Kristo kubw'urukundo rwayo rutagira akagero, kwa sababu ya upendo ule wake, ko yabigambiriye kera, kwa sababu alikuwa anavitaka hivyo zamani. Imana yabigambiriye kera. Hiyo ni lengo la Mungu kwanza zamani, umwana w'umuntu, kwa sababu mwana izamuha umugisha, itambariki. Imana
imana izahumuha umugisha. Mungu atabariki mwanadamu kubera ko yari ifite guha umwana w'umuntu umugisha. kwa sababu alikuwa imubariki kibinadamu. umwana w'umuntu aracumura, Mwanadamu akamwasi Mungu. amaze gucumura Alipomwasi Mungu abatakaje imigisha, akapoteza baraka hizo. amaze kugomera imana, Alipomwasi Mungu, amaze kutumva imana, alipokataa kutii Mungu, aba yinjiye mu muvumo. akaingia kwa laana. iyo opposite y'umugisha ni umuvumo. Yaani kinyume cha baraka ni iyo laana. umuntu adafite umugisha aba afite umuvumo. Kama mtu baraka ana laana, nta muntu uba hagati yaho, hakuna mtu anakuwa katikati. ntahaba. Hakuna. hari umuvumo, Kuna laana, hakaba n'umugisha. kuna baraka. Biblia iravuga ngo Biblia husema imana imaze kubibona, Mungu alipoona hivyo, sema amen. amen, Amen. amen, ishaka kongera kuweza amahirwe umwana w'umuntu Mungu akataka kumpa heri mwanadamu kugira ngo yinjire mu migisha, ili aweze kuingia kwa baraka. Biblia ivuga ngo Biblia husema imana yatanzeho isi n'ijuru. Mungu alitoa mu mbingu gutegeka na kwa nchi, kabiri itanga isi n'ijuru kuba umuhamya uhamya neza ko imana ishize imbere y'umuntu umugisha n'umuvumo. Mungu aliweka dunia iwe ni mshahidi wa kusema ya kwamba Mungu ameweka baraka na laana mbele ya mtu. Ubu Hivi imbere y'umuntu mbele zake mtu hariho umuvumo, kuna laana, hakaba n'umugisha. kuna baraka pia. Umuvumo ni iki? Yaani laana ni nini? Umuvumo ni ukugomera imana. Laana ni kumwasi Mungu. iyo umuntu atumvira imana, Kama mtu amchi Mungu, iyo umuntu atakira imana, kama mtu ampokee Mungu, iyo umuntu adatunganira imana, kama mtu akuwe mtakatifu mbele za Mungu, aba ari mu muvumo, yeye ako ndani ya laana, aba arimo amanuka mu muvumo, anashuka laanani. abavumwe. Yeye amelaaniwa. yarangiza kuvumwa, Alipolaaniwa akazanira n'isi yiwe, ikirere ciwe analeta, yani dunia yako ama nchi yake, kuvumwa. anga yake imelaaniwa. ni ukuvuga ngo aravumwa Ni kumaanisha kwamba analaana yiwe bwiwe, yeye kibinafsi, yongere havumwe pia kutalaaniwa, ubutaka bwe, yani ardhi yake, ikirere cye kivumwe, yani anga yake ilaaniwe. uwo muntu abone abe mu muvumo, Huyo mtu aendelee kuwa kwa laana, abe mu muvumo, abe mu muvumo, ataishi kwa laana na atakuwa laana yeye, kubera ko atumvira imana. kwa sababu ya kutomcha Mungu. Adamu na Eva bamaze gucumura, Adamu na Eva walipomwasi Mungu, nico gihe bavumwe, ndiyo maana walilaaniwa, isi iravumwa, dunia ikalaaniwa, yamimera ibitovu, imishugi, yani ikaanza kumea miba, hama habaho imiruho. kukakuwa uchovu. ntacyo wokora utarushe. Hakuna kile unaweza fanya bila mchovu. zazanywe n'icyaha, Imeletwa na dhambi, zazanywe no kutumvira imana, imeletwa na kutomcha Mungu. none uwo muntu aba aravumwe, Mtu huyo akawa amelaaniwa, n'ubutaka buravumwe, hata ardhi icyo ikaharibika. akoze cyose kikanga. Kile alikuwa akitenda chote tena igihe kinakataa. Adamu ibibyari byaremwe byose yari afite kubitegeka, yarabihamagaraga mu mazina bikamwitaba, Adamu alikuwa akiita kila kiumbe kwa majina yake, ariko muri ico gihe lakini kwenye kati hizo atasubiye kumwitaba, hakuna kile kimemwitika, ahubwo niwe wabihunze. yeye alikimbia. Sema amen. Amen. Hanyuma rero Imana Data, Alafu Mungu Baba kubw'urukundo rwayo, kwa sababu ya upendo mwingi ule, agambirira ikawa na lengo kudukura muri uwo muvumo, kutuondoa kwa laana hizo, ngo twinjize mu migisha, ili iweze kutuingisha kwa baraka. Imana ifata ya migisha, Alafu ikachukua baraka hizo, ifata ikirere, ikachukua anga, ifata ubutaka, ikachukua ardhi, ifata wowe, ikakuchukua wewe, ifata ibyaha bikurimo, ikachukua dhambi zilizo ndani yako, abifata byose, ikachukua yote. ngo imare kubifata, Ilipozichukua iravyegeranya, ikazikusanyisha, ifata Yesu, ikamchukua Yesu, imwuzuzamo imigisha yo mwijuru, ikamjaza baraka za mbinguni, yo mu kirere, ya baraka za angani, iramwuzuza, ikamjaza, ifata ubutaka, ikachukua imigisha ardhi, ituruka mu butaka, baraka zinazotoka kwa ardhi, irabimwuzuza, ikamjaza, mari iramwohereza, alafu ikamtuma, iramubwira ngo genda ku muntu, akamwambia endeni kwa mtu. umuntu wese ukwemera, Binadamu wote atakubali, umuhe iyi migisha, hizi arufata uriya muvumo, chukua ile laana, wari wowe utwara, wewe
ubebe, kuko umuvumo wose kwa sababu laana zilizo zote itegeko ni amri y'icyaha la ya dhambi, iherezo ry'icyaha yani mwisho wa dhambi urupfu. ni kifo. ni ukuvuga ngo umuvumo Ni kumaanisha ujyana laana umuntu mu rupfu. inapeleka mtu kwa ni kifo. ukuvuga ngo icyaha Ni kusimaanisha dhambi kijyana umuntu mu rupfu. kinapeleka mtu kwa kifo. hanyuma wowe Alafu wewe wemere uyu muvumo alafu kukubali laana hizi, ujyane ukupeleke uyu muvumo laana hiyo, iki cyaha yani ni dhambi, ujyane kikwice. kikupeleke kikuue. hanyuma umwana w'umuntu Alafu binadamu ahinduka umugisha, akuwe baraka, ajyana umugisha achukue baraka, wo mu ijuru n'uwo mu isi, baraka ya mbinguni na ya duniani, umugisha wo mu ijuru n'uwo mu isi. baraka za mbinguni na dunia. twarabuze muri Adamu wa mbere, Tulikuwa tumekosa baraka hizo katika Adamu wa kwanza, twawuronse muri Adamu wa kabiri. yaani tumeupata katika Adamu wa pili. Sema amin. Amen. Sema amina. Haleluya. Kwa sasa sisi ni wabarikiwa. Twebwe ubu nyine turi abanyamugisha. Kwa sasa sisi ni wabarikiwa. Ubu nyine twebwe turi abanyamugisha. Tumebarikiwa Twahawe umugisha kupitia ndani ya Yesu Kristo, biciye muri Yesu Kristo, sababu baraka zote za ulimwengu wa roho, kubera ko imigisha yose yo mu isi y'umwuka, baraka zote za mbinguni, imigisha yose yo mu ijuru, baraka zote za ardhi, imigisha yose yo mu isi, Mungu amezipakia, ameziweka ndani ya Yesu Kristo. Yesu, Imana yazifashe izishyira muri Yesu. Yule anayempokea Yesu Kristo, ujya mtu wakiriye Yesu Kristo anapokea baraka. abahawe umugisha. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Amen. Biblia muri Zaburi igice cya mbere, Zaburi sura ya kwanza aravuga ngo uwo muntu, akasema mtu huyo, Biblia iravuga ngo hahirwa umuntu utagendera mu migambi y'ababi, heri yule atembee katika lengo za bicarane wabaya, n'abakobanyi, asikae na watu walio wachafu, tagendane n'abanyabyaha, asitembee na wenye dhambi. uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, Huyo atakuwa kama kijiti kilichokanda na maji, ngo cyera imbuto igihe cyacyo. kile kinaota matunda nyakati Hari zake. ijambo ribaho ngaho ngunda cyane, Kuna neno linakuwa hapo ninalipenda aravuga sana. ngo bene uwo muntu Kama mtu huyo ngo azategereza amategeko y'Imana ku manywa na nijoro, anafikiri amri za Mungu usiku mchana, ngo icyo azakora cyose kile atakifanya chote ngo kizamubera cyiza. kitakuwa chema kwake, ukuvuga ngo icyo azaramburira ukuboko cyose kile atanyosha mkono wake chote kizakunda, kitakubali, proje ziwe zose yani kazi zake zote zitafaulu. itafaulu. Amategeko ni Amri ni nini? ni ijambo ry'Imana, Ni neno la Mungu, ni Kristo. ni Kristo. Yesu yandikira abigishwa, Yesu akaandikia mitume arababwira ngo nimwankunda akamwambia, mkinipenda muzitondera amategeko yanjye, mutayatii sheria zangu, nanjye nzasaba data, na mimi nitamwomba Baba, nanjye ngo tuze tubane nawe, nami nije nikae nanyi, tufanye makao ndani yenu. tufanye makao ndani yenu. Iyo Kristo ari muri wowe, Kama Kristo amo ndani yako, iyo ijambo ry'Imana riri muri wowe, kama neno la Mungu limo ndani yako, iyo wakiriye ijambo, ukimpokea neno, uba wakiriye Kristo, umepokea Kristo, ibya kera biba bishize, intumwa yavuze ya kale yote yameisha, biba birangiye, imeisha. uba winjiye mu bya kabiri, Umeingia kwa mambo ya pili, uba winjiye mu bisa, umeingia kwa mambo mapya, uba winjiye muri Adamu wa kabiri, umeingia kwa Adamu wa pili, ugahinduka umugisha. alafu unabadilika Icyo kuwa gituma baraka. ugendera umugisha, Ndio maana ukitembea baraka, wewe ukagendera umugisha, unatembea baraka. ukwifurije umugisha akaba arawuhawe, Ya yule anakutakia baraka ukuvuma unaupewa, akaba aravumwe. yule anakulaani amelaanika. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu ni kama maji haya. Maji haya yako ndani humu, tunayaona tukiwa duniani, turi muri Kristo Yesu, tukiwa ndani ya Kristo nuko tuzatuboneka, ni hivi tunaonekana. isi zitubona, Dunia hii utuona, lakini ikitaka kutulaani inakataa. Hii maji huwezi kuuza maji haya. Hakuna mtu iyo turi muri Kristo Yesu. tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Abari muri Kristo Yesu, Wale wamo ndani ya Kristo Yesu, ndio zaremwe bisha, hao ni viumbe vipya. umugisha wo mu kuba muri Kristo Yesu Baraka zimo ndani ya Kristo Yesu, nuguhinduka umwana w'Imana, ni kubadilika kuwa mwana wake Mungu. ariko mana, Mungu, ariko mana,
Mungu. ariko urukundo rw'Imana. Upendo wa Mungu. Itangaza gikomeye Yesu yakoze kirarenga. Muujiza yule Yesu alitenda mkuu. Imana iri mu ijuru iratikingira avuga ngo ndiyo. Yaani Mungu aliyo mbinguni akasema ni vizuri. Mwana w'umuntu yatakaye kera, yatandukanye n'Imana kera. Binadamu alitengana na Mungu zamani. Imana iragerageza. Mungu akajaribu. Irahiriye. Akatafuta. Irahiriye. Ikatafutisha. Sema amen. Amen. Ibitambo biraza. Yaani wakatoa dhabihu. Yahereye muri Edeni ikorera ngo Adamu na Eva ngwimpu. Ilianza katika shamba la Edeni. Ilisifa ngakorera ngwimpusu. Ikawafanyia dhabihu. Muruhu. Yazigare igerageza ngurebe ko ilikuwa inajaribu iwafike. Yo begeranya bakagura. Ikaona venye inaweza bila. Ikakataa. Igera ahibita. Ikafika nyakati za dhabihu. Muzamuza musange ariko muzana ni bita. Mkuje mnipate lakini mlete madhabihu. Uanzi bita. Mlete dhabihu. Kibafire ndebe urupfu rujani. Yaani ikufe kwa sababu jani ndama. Uchukue kondoo. Jani ngayiriza. Uchukue ng'ombe. Ndebe ko masingira. Mimi nione kama nitachukua. Umufumo wo kugomera Imana wobo buvuye. Nione ya kwamba laana za kumwasi Mungu ziondoleka. Abantu bari bashaka Imana bari barabonye ko bari mu bata. Watu walikuwa wanatafuta Mungu. Abari mu zaha nta mahoro bagira bazaba yabona ko ntayo bagira. Wale wako kwa dhambi hawana amani kamwe. Isaya yarabivuze. Isaya nabii alisema hivyo. 57:21. Ya 56. Aravuga ngo 7. Uyu munyabyaha ni kuwiteka avuga. Akasema hakuna amani ya mwenye dhambi. Abanyabyaha bazi ko nta mahoro bagira. Wenye dhambi anajua hawana amani. Bazaba yashakisha barayabuze. Wanayatafuta wamekosa. No, Imana ikavuga ngo nimuzani bitambo. Mungu anasema mlete madhabahu. Nimuzani bitambo ndebe. Lete madhabahu. Ko mwonyege. Niangalie kwamba mkasani bitambo. Analeta dhabihu. Kasani numa. Analeta kasani nka. Ni ng'ombe. Kasani hene kasani nka. Kondoo. Biranga. Ikakataa. Biranga. Ikakataa. Alikumusumwa umwana w'Imana. Lakini siku moja mwana wa Mungu. Yesu Kristo akaja. Amen. Arasa. Akaja. Ngo yinjira namwe amaraso ye gusa. Akaingia tu na damu yake. Yinjira namwe amaraso yiwe. Alipoingia na damu yake. Imana. Kama Mungu. Mungu akasema ndio. Irakuza. Ikakubali. Birakunze we. Amen. Birakunze we. Imekubali. Bila mgenzi wangu zarakunze. Ambia jirani imekubali. Zarakunze turabana bima. Sisi ni wana wa Mungu. Zarakunze turabana bima. Imekubalika sisi ni wana wa Mungu. Zarakunze turabana bima. Imekubalika sisi ni wana wa Mungu. Wawa. Amen. Hey. Amen. Mana we mana yache baba. Mungu we. Yuwili masako wakaya. Mangotali ankol makisenga tafiro masaidas. Ini wiglu lubanda la forme desaya. Yu wakai bisikimea. Lubanda la forme del pris. Sema amen. Wikilu wakasima ngaya. Aravuga ngo uyu nguyu. Akasema huyu. Atambwe rimwe risa. Amekuwa dhabihu moja. Mgezi wangu ni rimwe risa. Ambia mwenzio ni moja mara moja. Rimwe risa. Ambia mwenzio ni moja mara moja. Rimwe risa. Moja mara moja. Moja ya kutosha. Ariko mana ulicho ngukundira. Mungu nakupenda. Mikulu pakaza magirasi. Muri Kristo Yesu. Ndani ya Kristo Yesu. Niho twemegwa zuzuye. Ndiyo tunakubalika timamu. Ntumwa yasifuka. Ndiyo alikuwa mtume akisema. Tacho wokora ngo wemegwe. Hakuna kile utafanya ukubalike. Zaranse. Imekataa. Zaranse. Imekataa. Zaranse. Imekataa. Zaranse. Haiwezi. Zabayeho. Yalikuwa. Biranga. Ikakataa. Biranga. Ikakataa. Igishoboka ni kimwe. Lakini kila kinawezekana. Ingia muri Kristo Yesu. Ni kuingia ndani ya Kristo Yesu. Ingia muri Kristo Yesu. Ingia ndani ya Kristo Yesu. Ingia muri Kristo Yesu. Ingia ndani ya Kristo Yesu. Ukabane imigisha yose. Pata baraka zote. Ingia muri Data. Ingia ndani ya Baba. Ingia mu kizazi gisha. Ingia katika kizazi kipya. Ingia muri Adamu wa kabiri. Ingieni katika Adamu wa pili. Mvuku bwa kabiri. Mzaliwa mara pili.
mbinguni muzaba mwinjiye mu migisha yose mtakuwa umeingia ndani ya baraka zote. imigisha yose yo mu ijuru niyo mu isi. Baraka zote zilizo iyo turi mu mbinguni isi duniani. tugubwa neza. Tukiwa duniani tunasikia vizuri. iyo turi mu isi tumererwa neza. Tukiwa huku tunasikia vizuri. iyo turi mu isi turababarikiwa. Yaani tukiwa duniani sisi tumebarikiwa. iyo turi mu isi Tukiwa huku duniani dufite imigisha y'isi. tuna baraka zilizo za kandi ardhi. iyo tugiye mu ijuru Na tukienda mbinguni dufite imigisha yo kubana na Data. tutakuwa na baraka za kuishi na kubwa Kristo Mungu. Kwa Yesu sababu ya Kristo Yesu. urimo imigisha yo mu ijuru Yaani amo ndani baraka za niyo mu isi. na baraka za ardhi. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Atukuzwe Mwokozi. Amen. iyo migisha iba muri Kristo Yesu. Baraka hizo zimo ndani ya Kristo Yesu. Biblia iravuga ngo Biblia ulisema Abrahamu Ibrahim amaze kumvira Imana. alipomtii Mungu, amaze kumva Imana. alipomtii Mungu, Imana iravuga ngo ndaguheza imigisha. Mungu akamwambia nitakubariki. kubera ko unyumviye Kwa sababu umetii urahabwa imigisha. utabarikiwa. Number 1 Moja, yamuhaye imigisha alimpea baraka, iri mu buryo burindwi. alimpea baraka aina 7. umugisha wa mbere Baraka za kwanza aramubwira ngo Abrahamu atamwambia Abraham, kunyumviye kwa sababu ya kunitii, kubera ko uvuye mu byaha, kwa sababu umeacha dhambi, kubera ko uvuye mu isi y'irimbukiro, yaani umetoka kwa nchi uvuye mu isi y'imivumo, ya kuangamia ya uvuye mu laana. isi y'uburozi, Umeachana nchi ya uchawi, uvuyeyo umetoka huko, usize abarozi baso, umeacha yani wachawi kina babako, urabasize urahinduka. umewaacha. ni bande bari mu gusiga ba nyina na base? Ni wanani wanaacha baba zao na mama zao? Nababwiye ngo iyo umuntu akuze asubuhi niliwaambia mtu akiwa mzima azamenya ko atakiri uwase na nyina, anagundua ya kwamba yeye sio wa baba yake na mama yake, azamenya ko ari uw'Imana, anajua ya kwamba ni wa Mungu. twese twabereyeho umunsi umwe, Sisi wote tuliishi siku moja, na data na mama, mimi na babangu na mamangu twaremwe umunsi umwe, tuliumbwa siku moja. kubera kumenya gukizwa, kubera kugukura no kumenya, Kwa sababu ya kukua na kujua sinkirwa data na mama, mimi sio wa babangu na mamangu, ndo uw'Imana, ni mimi ni wa Mungu muri Kristo Yesu. ndani ya Kristo Yesu. Haleluya, Haleluya. Mose amaze kugukura, Musa alipokuwa yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farao, akakataa kuitwa msichana wa msichana wa Farao. nubwo bataboneka, badafite agaciro, badafite ubwamino, hata kama hakukuwa na ufalme huku, ariko lakini kubera gukura, kwa sababu ya kukua, kubera kumenya, kwa sababu ya kujua sinkiri umukobwa wa Farao, mimi sio kijana wa msichana wa Farao, n'ubwoko bw'Imana, mimi ni wa taifa la Mungu. kwiye kuja kurengananwa nao, Mimi lazima niende kubasanga, kutumwa, niende mahali kwiye kubana nao. na Paulo kuishi aravuga nao. ngo nkiri umwana, Paulo akasema nikiwa mtoto, navugaga ngo umwana, akavuga ngo ndi umufarisayo, ndi uwo mu maguru, naguriye mu maguru ya Gamaliyeli. mimi alikuwa anasema yeye alikuwa mtoto, alikuwa anakifikia kama watoto. Hani mikuzu baya, ariko ngo amaze gukura, Alipokuwa mutakindi yagambiriye, hakuna kile yagambiriye kuzoza avuga Kristo gusa. alikuwa amesema tu Tavuga Kristo. mutakindi nagambiriye mu mutima waje kubabwira, Yaani nimeahidi moyo wangu Kristo ndabagaburiye, nitamwambia Kristo peke yake. Gabrieli Ni Kristo mwenyewe. n'abafarisayo, Hakuna wafarisayo. mimi ni saya, ndababwira Kristo amwe. Mimi naambia Kristo kama Arababwira ngo ndababwira Kristo waba, naambia Kristo ambaye nta alisulubiwa. muyuda, nta mugiriki, nta muyunani, Hakuna Myunani, abari muri Kristo bose, wale wako ndani ya Kristo ni wote. nta mugore, nta mugabo, Hakuna mama, hakuna baba. ibintu zose yamavunja, Yaani vitu zote akavunja. vunja we, vunjura, Maliza vitu hizo. vunjura, Maliza vitu hizo. abari muri Kristo Yesu Wale wamo ndani ya Kristo bose Yesu, ni cyaremwe gisha, wote ni kiviumbe vipya, n'abana b'Imana, watoto wa Mungu. imigisha, bafite imigisha Baraka wanazo yo guhinduka ubwoko ya bukomeye, kuwa taifa kubwa, guhinduka ubwoko budasanzwe. kuwa taifa. Aramubwira ngo Abrahamu, Akamwambia Ibrahim, zo kugira ubwoko bukomeye. nitakufanya taifa kubwa. Icya kabiri, Jambo la pili, zaguha umugisha nitakubariki mwisi, duniani, uzohigwa utakuwa na heri. mw'ijuru, Mbinguni uzohigwa utakuwa na heri. muri wowe, Ndani yako nimwe amahanga yose yo mwisi ndiyo sasa mataifa yote azahererwa nk'umugisha atapewa baraka. mu kizazi cyawe. Katika kizazi chako Yamamugabira Yesu, akampea Yesu, yamamubwira ngo muri wowe akamwambia ndani yako niho hazaturuka umwana w'Imana, ndio kutatokezea mwana wa Mungu. kizazi cyawe, Katika kizazi chako, urusaro rwawe, katika kizazi chako, nimwe nimwe hazava, hapo ndio kutatoka. amahanga yose umugisha. Yani yule mtu atapea baraka. Wangezeho mu mibunda, Hiyo ndio baraka ilipata iriya bali mu
shorero iriye hiyo mbali sana, iriye fo hafi uko y'ikibira mbali, iri uko mbali. niho wangezeho saa 9 z'ijoro Hiyo baraka ilifikia saa 9 usiku. nicaye hanze y'urubunga Nilikuwa nimeketi, nicaye ku kiba cy'ubwatsi mimi nilikuwa nimeketi baza basasa basashe mu rubunga walikuwa saa wakitengeneza, 9 yani saa 9 ani bose bamaze gukutama wengine wote walikuwa Yesu wamelala. aramfata Yesu ari akanishika. mu kwezi kwa 12 Ilikuwa mwezi wa 12 mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu 95. iyi mu rugo rukerera Katika usiku wa manane eraho Yesu akanifikia ngira ngo ngwino mwana wawe akasema, kuja mwanangu, kuja kuja. nakira Yesu amina umukiza Nikampokea Yesu kama mfalme wa maisha yangu, amva umugisha akanibariki. wala meto propariza sinzibagirwa igihe nakizwaga Siwezi sahau Yesu siku yinjiraga ambayo muri Yesu. niliokolewa. sema amen Amen. Baraka zilimo ndani ya Kristo Yesu atarambindura ngira ubundi bwoko imenibadilisha kuwa taifa lingine. nicyo gituma Paulo yavuze Ndio maana Paulo alisema, aravuga ngo n'ubwoko butuye kwabwo akasema ni taifa linayoishi ni ishanga kivyake, ryera yani ni taifa la takatifu, n'abandi Imana yirongeye ni watu Mungu walipata. uwo n'umugisha Imana izitanga bari muri Kristo Yesu Hiyo ni baraka Mungu anapeana wale wa ndani yake. Imana ikongera ikavuga ngo nzogeza izina ryawe. Yani Mungu atasema nitalitangaza jina lako, Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu nzogeza izina nitakuza jina lako. iyo umuntu ari muri Kristo Yesu Mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu, Imana izayogeza izina rye Mungu huwa analikuza jina lake. azayogeza izina rye Mungu huwa anakuza jina lake. igituma bakazavuga ngo nabarya bubitse isi ngo bageze nino ni Kristo wari muri bo. Kristo alikuwa ndani yao. Imana yigeze kugendana n'Abanyisraeli. Mungu alitembea pamoja na Waisraeli. Niko indaya imwe yavuze muri Bibiliya yitwa Rahabu. Ndio malaya mwingine anaitwa Rahabu alisema, yabwiye abaje gutata. Aliwaambia wale walikuwa wamekuja kwa uchunguzi, iza zao, izina ryanyu ryarogeye, jina lenu limekuzwa, twumvise amakuru ya, tumesikiza story zenu. Abami bose bacika umugongo, hose bashubwo, watu wote wakatishika mahali hapa, warabumvise, tumesikiza. No, kwa hiyo ndabisabi, nimeomba nimungize, muniponye n'umuryango wanjye, mimi na familia yangu, kubera uburyo, kwa sababu ya aina hiyo twabumvise, tumesikiza. abari muri Kristo Yesu, wale wa ndani ya Kristo Yesu bazamenyekana batarahagera, wanajulikana kama hawajafika. amazina yao, majina yao Imana zigenda yogeza, Mungu anayakuza, inkuru zabo zigenda zimenyekana, yani historia zao zinajulikana. Sema amen. Amen. Atukuza makosi. Amen. Zagera mu gace kakabimenya. Wakifika iya yote inajua. Gituma Biblia ivuga. Ndio maana Biblia Yesu yarababwiye muri Matayo. Yesu aliwaambia katika kitabu cha Mathayo, nyinyi ni nuru ya dunia. Umuco w'isi. Nyinyi ni nuru ya dunia. Tawo kongeza itabaza. Hawezi waritwikire witonga. Itabaza. taa, hawezi washa taa. Numara nguritwikire. Alafu ulifunike. Ngo ribe likibonera abantu. Alafu litoe nuru hiyo. Ariko igituma mubaye muco. Lakini kwa sababu gani mmekuwa nuru? Ili muweze kuwekwa mahali penu, ili muweze kutangazwa, yani muangaze kote, muangaze kote. Sema amen. Izina ry'urimo Kristo, jina la mtu yule ana Kristo, umugishimani uba muri Kristo Yesu yatanze baraka zile ndani ya Kristo Yesu, umugishimana yatanze baraka zile Mungu alitoa kubavuye muzaha, kwa wale wameacha ndani, kirogeza amazina yao, yani Mungu anakuza majina yao, kirogeza amazina yao, nakuza jina zao, ngo yogeza izina rya Abraham, ikalikuza jina la cyo gituma izina rya Abraham ryamamaye. Ndio maana jina lake Ibrahim limetangazwa, yani ni babu wa imani. Yari afite imigisha yo mwisi niyo mwisi, alikuwa na baraka za kila aina, yari umutunzi w'ibizino, alikuwa tajiri, yari afite umwigisha wo mwisi, alikuwa tajiri wa duniani. Ikindi ngo Uwiteka aravuga ngo nzongera ngo Mungu akamwambia nitakuongezea baraka, uzokugira umugisha, nitakufanya baraka wewe, uzokugira umugisha, nitakufanya baraka. Sema amen. Amen. Imana yakazayongera Abrahamu uko bukeye nuko bwishe. Niyajya twasomye igice cya 22. Mungu alikuwa akimuongezea kila siku. Yaramubwiye ngo Abraham,
Ilimwambia Abraham, iki kintu kose jambo hili umelitenda, kwiye kuguha umugisha. lazima nikubariki. Utanze umwana wawe kinaki, umetoa mwanao wa pekee. Ndavuze uranumva, nimesema ukanitii. Yeme Imana ntizokoresha ibiti ngo bino ano mabuye ngo ariduke muone kwemera. Yani Mungu hatatumia haya. Jambo ryawe atatumia neno lake. Jambo ryawe. Neno lake. Jambo ryawe yumvishije wese akaryemera. Ukisikiza neno lake ulikubali, akaryumvira, analitii, Imana iramwemera. Mungu anamkubali. Imana iramwemera. Mungu anakukubali. Imana yamibwira Abraham. Mungu akamwambia Ibrahim, Abraham, Abraham, uranyumvishije kandi umenitii. Ili ni jambo la pili. Ndavuze ngo fata umwana wawe uje kumushinja umuntambire. Nimekwambia utoe mwanako alafu ende uramufasha umuhambiriye. Umemfunga. Uramuhambiriye. Umemfunga. Umvada. Sikiza Ibrahim. Ndaguha umugisha. Nitakubariki. Ndaguha umugisha. Nitakubariki. Umugisha w'Imana. Baraka za Mungu. Uburyo tugenda twumvira Imana. Venye tunaenda tukimtii Mungu. Uburyo tugenda twumvira ijambo ry'Imana. Tukienda tukimcha Mungu. Niko Imana izigende duha umugisha. Mungu anaendelea kutubariki. Nzaguha umugisha. Iyo ni Abraham ni kigice cyane 42. Uburyo ugenda wumvira Imana niko Imana igenda guha umugisha. Igenda kugwiza. Iramubwira ngo zokugwiza. Wewe nitakufanya taifa zokugwiza. Nitakufanya taifa kuu. Zokuumugisha kugwiza. Nitakupea baraka. Zokugwiziriza tuzogira umucanga. Utakuwa watu na watu. Tuzogira utagukwiriye nzokugwiziriza. Nitakubariki baraka ile timamu. Zogutsindagirira. Nitakubariki baraka timamu. Zogutsindagirira. Nitakubariki baraka timamu. Ngugutsindagirira. Zile baraka timamu kabisa. Sema amen. Amen. Abari muri Kristo Yesu. Wale wamo ndani ya Kristo Yesu. Timigishitsindagiye. Wana baraka zile timamu. Bagira imigishitsindagiye. Wana baraka timamu. Cyo gituma bazabarya ivy'ibigugu. Ndiyo sasa huwa wanakula chakula hicho. Kubereki. Kwa sababu gani? Kubera ko bari muri Kristo Yesu. Wamo ndani ya Kristo Yesu. Bari mu Mana. Wamo ndani ya Yesu. Arongera aramubwira ngo nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Akamwambia tena nitawabariki wale watakubariki. Abagukunda bose. Wale wote watakupenda. Abagukunda bose. Wale wote wanakupenda. Bazagira umugisha. Watakuwa na baraka. Abakugurira bose. Wale watakubaya wote. Au uzoza ukandagira hose. Mahali utakuwa ukikanyaga. Bazagira umugisha. Watakuwa na baraka. Abazakwifuriza umugisha. Wale watakutakia heri. Bazaba bawufasha. Watakuwa na baraka. Abo ni abari muri Kristo Yesu. Hao ni wale wa ndani ya Kristo Yesu. Biblia inavuga ngo wakira umwe muri abo. Biblia usema yule atapokea mmoja kama huo. Akagirira neza umwe muri abo bari ba muri Kristo. Yule atatendea mema yule wale watu wa ndani ya Kristo. Imana ngo izamebaho umugisha. Mungu huwa anawapea baraka. Kubera iki? Kwa nini? Bakiriye munyamugisha. Wamepokea mwenye baraka. Abari muri Kristo Yesu. Wale wa ndani ya Kristo Yesu. Ababifurije umugisha bazahabwa umugisha. Wale wawatakiao baraka watapewa baraka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Arongera aramubwira ngo ndi mugisha. Akasema baraka ile nyingine. Undi buryo. Wa aina nyingine. Iyo ni ya 6. Hiyo ni ya 6. Aramubwira ngo abazakuvuma nzobavuma. Wale watakulaani nitawalaani. Abakwaka. Wale wakuchukiao. Abakwaka. Wale wakuchukiao. Nzobanga. Nitawachukia. Cyo gituma malaika yakazamanuka mu isezerano ryake. Ndio malaika alikuwa akishuka. Akamagwanirira abanyisraeli akanigagura. Alikuwa akipigania watu wa Israeli. Tibagwa. Hawakukuwa wanapigana. Imana yonyine kamiwanigarugurira abantu. Mungu mwenyewe alikuwa akiwapiga akazihotora igahotora. Inawaua. Wibuke igihe cha Yoshua. Mkumbuke Joshua alikuwa akipigana. Mbagire gutya yamabona umuntu umanutse. Akaona mtu akishuka. Aramubaza ngo si uri uwo mubahe. Akamwambia wewe ni mtu gani? Aramubwira ngo nzinona. Akamwambia nimekuja kwa sasa. Nzinona kugira ngo ngutaba. Nimekuja ili kukupigania. Kugira ngo ngugwanirire. Mungu. Iyo turi muri yo. Tukiwa ndani yake. Izitumarira abanzi. Yani inatupigania. Twigaramiye. Tukiwa tumelala. Izibahondagura. Inawamaliza. Izibatsindiriye. Inawamaliza. Izibahotagura. Inawamaliza. Sema amen. Amen. Izibahotagura. Huwa inawaua maadui wetu. Wanga we. Yule atakuchukia. Ukuvuma we. Yule atakulaani. Asavumwa no Uwiteka. Atalaaniwa na Mungu. Akindi kigoye ngo gusumirwa n'amaboko y'Imana. Hakuna kitu ngumu kama kulaaniwa na Mungu. Hakuna kile kinatisha. Mai ndi bateye ubwoba. Gura na mai haitishi. Gura na bajura bana pinda kibazo. Kupatana na wakora hakuna shida.
ariko ikigoye kiba lakini kile jambo no linatisha, gusumirwa n'amaboko y'Imana yani isimbaza ni kupatana na Mungu. takiza kigukiza Yule amaimai wasira, amaimai tuzobakira, wale tutawapona, abajura tuzobakira, wakora tutawapona, ariko maboko y'Imana ndawo, lakini hasira ya Mungu yagusumiye ntiwo yakira, ikikukasirikia ntiwo yakira, hauwezi pona, tibishoka. haiwezekani. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wanyuma baraka ya 7 aramubwira ngo, akamwambia muri wowe, akamwambia ndani yako, muri wowe, ndani yako nimwe imigisha yose, ndio baraka zote, nimwe imiryango yose ya familia zote, nimwe imiryango yose, ndio familia zote izahererwa umugisha, itapewa baraka ndani yako. iyo turi muri Kristo Yesu, tukiwa ndani ya Kristo Yesu. Mwanditsi arandika muri Yohana, mwandishi akaandika katika kitabu cha Yohana, amaze kwakira Imana, alipompokea Yesu, ngo munda yiwe ngo afukumuka mu isoko y'amazi, yani katika tumbo lake kukatiririka chemichemi la baraka. Iyo twakiriye Kristo, tukipokea Yesu Kristo, muri twebwe tuzaduhinduka umugisha w'abandi, ndani yetu tunabadilika kuwa baraka, tuzatugenda tuba umugisha w'abandi, sisi huwa tunakuwa baraka za watu. Abantu bose bari muri Kristo Yesu, wale watu wa ndani ya Kristo Yesu, ni umugisha waho batuye, ni baraka mahali wanaishi. cyo gituma ba Elisa, ndio maana wa Elisa aho bari mahali walikuwa, abagore tibaharariye, ntibigeze baharirira, wamama hawakulia, yagaruye winda zaza zivamo ngo baza banywa amazi, winda zikama zivamo, ikiborogo hari maji ilikuwa mchafu, lakini akakuwa maji kwa safi, zikama ziramburura. Elisa ngo hagere kubera ko ari umugisha, Elisa alipofika ngo aravumura ya mazi, maji hayo akawa, abadamu barazara, inka zirazara, watoto ngombe zikazara. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu azaho umugisha yemewe, mtu azaho umugisha wari abagore bazabasara, inka zikororoka, yani ibibazo bigashira, ngombe zinapatikana, shida huisha. Haleluya, haleluya. azaho ukuboko kwiza, kuna kuwa baraka. cyo gituma ba Yosefu, ndio maana Yusufu yageze kwa Potifari, alipofika Potifari ibintu byose biratunga, kila jambo ikakuwa sawa, kubera Imana yari muri, kwa sababu Mungu alimo ndani yake. mube muri Kristo Yesu, mwakira imigisha yose ibonerwa muri we. Ijambo ry'Imana rihane na mwakira ijambo ry'Imana, pokeeni neno la Mungu, ijambo ry'Imana, pokea neno la Mungu, pokea wokovu, karimu imigisha yose, pokee wokovu ambayo una baraka zote twokenera, ile baraka zote tunahitaji. Mwimbaji alisema mkononi mwake, ndio waimbaji walimba, harimo icyo twokenera cyose, kuna kile tunachohitaji chochote. muri Kristo harimo imigisha yose, ndani ya Kristo Yesu kuna baraka zilizo zote. mwinjire muri Kristo Yesu, ingia ndani ya Kristo Yesu, muhinduke, mubadilike. Imana ibahe umugisha, Mungu awabariki. muze tubenga bari mu ndirimbo.